Pozdrav drugari! Nadam se da ste mi dobro. Ja vam se zahvaljujem što ste ovdje i što jedni drugima služimo, kako ja to volim da kažem. Vi meni ostavljate lijepe komentare, a ja uvijek dam vam neku ideju, pa čak i nekog naučim nešto što može sam sebi da napravi, da ne ostane gladan, da se zasladi. I kažem uvijek, jako je korisno, na primjer danas pravimo nešto slatko, ali kad pravimo nešto slano, znamo svi da mi domaćice žene uvijek imamo tu čuvenu dilemu šta spremiti za ručak. I onda ovo stvarno bude super. Damo jedni drugima ideje, to na primjer možda nismo odavno, pravili nešto, bukvalno kajganu ili možda pečeni krompir ili nešto. I onda damo jedni drugima ideje i to je stvarno super. I presrećna sam što postoje ovi kanali. I uvijek to volim da kažem kako bi to bilo lijepo da je bilo i u moje vrijeme kad sam se ja udala. Mnogo bi mi to značilo i pomoglo. I kažem da sam presrećna zbog, da se vratim na ovo, što postoje razni kanali gdje svašta lijepo ima da se vidi, da se nauči. Od vas mnogo naučim kad vidim u komentarima, aha, mogla si ovo ovako, ja radim onako. I onda to isprobamo i uvijek kažem, od jednog običnog jela dobijemo svaki put drugačije. Dovoljan je jedan začin da promijenite i dobit ćete nešto skroz drugačije. Zato kažem da je to stvarno super, ali mislim da je vrijeme da krenemo današnji recept, jel da? A ovo danas što ćemo da spremamo, ovo je toliko jednostavno da stvarno može da napravi i dijete od 7 godina. Možda čak i manje uz neku malu pomoć. Znači nema kuvanja, nema pečenja. 3 sastojka su u pitanju, vjerovali ili ne. Keks koji ćemo samljeti i možete da koristite bilo koji keks imate. Eto, ako imate već gotov mljeveni, super, ja nisam imala pa iskoristit ću ovaj. Mlijeko i čokolada. Koristit ćemo bijelu čokoladu da bi to onako bilo malo posebno i drugačije i ukusa i izgleda. Ja ću jedino da dodam, to volim, znači nešto, da li će to biti orasi, da li će to biti lješnjaci, bademi, ili ništa od toga, to je na vama. Ja ću da dodam, to neću vam napisati u ovome, reću vam odmah ovdje. Ja ću dodati blanširane znači prepečeni su i blanširani su lješnjaci. Ali znači samljeću ih. Ali vi to ne morate, mi volimo tako malo da taj ukus još obogatimo. Ali kažem, ova 3 sastojka su glavna i ovo znači možete da napravite bez ovoga. Čokoladu sam već isjeckala sitno da bi mi lakše bilo da je rastopim. I vidjet ćete šta je sve potrebno, neću sad puno pričati, gledajte šta radim i vidjet ćete sve. Vidjeli ste kek smo samljali, znači ovaj sam malo krupnije namjerno, pošto je tako nekako ljepši, a ovaj sam baš onako sitnije. Pa ćemo to staviti u jednu malo veću posudu da bi nam to bilo lakše sve da smiješamo. I svi tačni sastojci će vam stojati u opisu ispod videa. Znači pritisnete na naslov, kliknete u stvari, kad kažem pritisnete, kliknete na, pa svejedno razumijete vi što ja hoću da kažem. Kliknete na naslov i sve fino dole izađe koliko sam ja čega koristila, šta sam to sve fino napisala. Tako da vam uvijek to stoji, ako ne ja to onda kažem u videu. Evo, ovaj me nasmio, kaže mama, ovaj tvoj keks izgleda kao pijesak onaj na moru. Tako smo se nasmijali, zato što je ovo integralni keks. Znači ja sam rekla da možete koristiti bilo koji. Ćemo ovo samo malo ovako da izjednačimo i stavit ćemo mlijeko da nam se dobro ugrije. Nisam vam pokazivala, znamo svi, znači staviti na šporet mlijeko u odgovarajuću posudu zagrijat, onako do maltene samog grijenja i dodat ćemo tu čokoladu koju smo sitno isjeckali da bi to lakše rastopili. To ćemo samo ovako da promiješamo da bi se to fino sve povezalo. Vidjeli ste da vas ne smaram puno, znači samo smo kad smo ono rastopili fino, pomiješali smo to fino da se sve fino sjedini i nemoj da vas buni, to je sad ovako malo rijetko da kažem djeluje, ali to kad se ohladi će se stegnuti. I što je ova super torta da kažem tako, što možete isti dan da jedete, dovoljno je samo malo da se ovo stegne u frižider, znači ovo vam je super ako vam neko želi doći u posjetu u goste i onda vi ovo za čas napravite, znači toliko je zahvalno.
Uzet ćemo odgovarajuću ovu posudu koju ćemo to praviti, formirati. I možete da stavite zbog vađenja i sječenja poslije pek papir ako hoćete. I sad je potrebno znači samo da to fino pritisnemo i da fino izduva vazduh ako je negdje ostalo, da to poravnamo. Veoma se brzo steže, već se može vidjeti. Kao što ste vidjeli, znači slobodno je malo ovako protreste, prodrmajte da bi dobili onako glatku gore površinu koliko je to moguće. Dok spremamo glazuru, ovo ćemo staviti, ako želimo baš da ubrzamo, stavit ćemo u zamrzivač dok pripremimo glazuru. I jednostavno samo stavite čokoladu, dole voda da vam vriji i kad se fino ovako rastopi, to je gotovo. Pustite samo malčice da se prohladi i prelijemo tortu. Sad ću vam reći šta sam uradila da bi tortu dobila ovako što ravniju. Pošto je bila u zamrzivaču, ja sam je samo skinula sa onog što je bila, uzela jedan drugi papir za pečenje, okrenula na drugu stranu i stavila ovako, ako imate neku rešetkicu, bit će vam lakše. I sad jednostavno samo znači prelijemo preko torte ovu čokoladu. Puštam vas da malo uživate u ovim bojama, da tako kažem. Ja sam se ovako malo poigrala pa sam je ovako ukrasila. Vi možete samo da je ostavite onako sa čokoladom ili da bilo šta gore vi stavite po vašoj želji, ali evo mi smo sad u sezoni jagoda pa eto, htjela sam da se malo poigram, a i volimo tako tu kombinaciju. I ovo ako budete radili, obavezno dobro da operete jagode i da operete ovo zelenilo. Ovdje ako vidite ovo crno, to nije prljavo, nego su tako malo, kako da kažem, neke flekice po njima. Tako da ne bi bilo zabune da kažete vidite stavila prljave jagode. Baš sam ih oribala dobro. I nadam se da će vam se dopasti ova preukusna i prelijepa torta koja se veoma brzo sprema. Šta da vam kažem, uživajte, napravite. Presjek torte ću vam pokazati u slikama. A kakvog je ukusa probat ćete sam pa ćete se uvjeriti. Prijatno drugari i hvala vam.